Bafowethu uBhaka sevele wabuya nobufakazi obusabisayo bukaGwajo MC Gwajo ukuthi ke wafika ngempela ke emzini wakhe futhi ke lento babeyidlala no2+2 kwakuyisketch. Ucacise ngokusobala uGwajo ukuthi kwakuyisketch esahlelwe ngiyena elapha na ke naye ke u2+2. Awuyizwele mumazi uGwajo ulazi izwi lakhe ngeke uhluleke ukuzwa la. Awulalele mbokola semakhaya ke ngikuthatha ngikubeke njengoba kunjalo mase uyacomment. Nawe la marekodo wakokotelayo uthi mina angazi mina ngakhuluma nawe uyakwazi nawe lokho. Ngomhla ka5 October ifestival yebuya ne? Yeah, in fact nje ibirthday yami ezobe inkulu kakhulu nje this time yabo. King mfethu, kumele ngenze sure ngiba khona ke December. Hayi wena ngikufaka into King khuleka. Hayi lento obuyenza lapha ya kodwa kaye ngaphela ngoba ngabona le yakho no2+2 ngabona ukuthi ingekho lanto leya. Wayibona leya ayikho ke. Ayikho into engayiboni mfethu. Bese ngithi nami akumele ukuthi ngixolele mngani wami mina lo. Hayi ngabona Gwajo ukuthi lapha lapha nawe uyahlanganisa. Wayibona lanto leya. Ngayibona. Yayikhathe yimi lanto leya. Ngabona ukuthi wena ingqondongqondo. Ngiyajabula ngathi mina hayi bese senziwe khona abantu abazokuhlonipha ngayo. Inkomo le yathi kwayiyo lensizwa le angifuni sibize kega. Gwajo no bastard. King uyasebenza ndoda asabuzi. Ingakho phela Gwajo nami ngathi angifuni ukukuphazamisa yabo mina ngabona yonke imove. Ngathi angifuni ukuphazamisa. Phela lanto kuthiwa wayishiphiza wena yezolimala yezolimala. Ngakazi ngabathela abafethengi nabo bathi uKing mayishiphiza lento ingayinkinga kakhulu ngoba phela zamukhanda. Mina Gwajo mfethu ngabona ukuthi nani nje uyibonela inyoni nawe and futhi vele ezinyoni Gwajo mina ngiyajabula mazikhokha ngoba izona ziqona abantu yabo so mawukhokhisa zona ngqole ezinyoni efana no2+2 ngiyajabula mina ngoba ikhombisa yakhokha wona lenyoni le noma yakhokha kakhulu. Inkomo ithengwa ubani? Ithengwa ubani inkomo? Hayi no kwangeyakhe. Hayi ngcono ke bayithenga oyena inkomo phela manje phela kodwa Gwajo mfethu nawe mfethu no kahle ivele ikho unazo yabo. Uvele unazo ukuthi ke mina ngangihlanganisa ikhodi nje ukuthi into nobukayo ebona ukuthi kuyasetshenzwa yabona ukuthi hayi into ngempela uyawaza lama content Njalo ke indaba bafowethu ke injalo ke uMC Gwajo ekhuluma ke noKing Bhaka Nzama ke lapha na ke webafowethu uBhaka okunye abantu abaningi ke ngicabanga ukuthi bayakwazi lokho unama camera emzini wakhe umuzi kaBhaka mungena kunama camera yonke indawo ngicabanga ukuthi uBhaka lobufakazi abudedele lapha na usizwe yiwona ama camera akhe akhona ke lapha na kwi CCTV yakhe asazwe bafowethu kodwa ke abantu abaningi sebebonile ke lolu daba ke kanjalo ke noma abalwengwe lapha na kade live TikTok naye ke ungomunye wabantu sevele wamangala ke ukuthi kanti uBhaka uqinisile sonke lesikhathi kodwa ke angifuni ukuthi uzwe ngami awuphawule ngalokho okubonayo ke siphinde ke sidibana ke kwenye video ke engizanayo.